សួស្តីតាចាហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាចង្វិនខចង្វិនខបកប្រែជាភាសាចិនគឺមេរៀនភាសាចិនចង្វិនមានន័យថាភាសាចិនខនេះជាមេរៀនចង់ប្រែចូលគ្នាគឺមេរៀនភាសាចិនតោះយើងមកមើលពាក្យទី1របស់យើងតោះពាក្យទី1គឺ星期星期星期星期សំឡេងស្មើ星期សប្តាហ៍ពាក្យទី2中文ភាសាចិន英文ភាសាអង់គ្លេស柬埔寨文ភាសាខ្មែរ体育កីឡាខម៉ោងរៀនគឺឬចូលរៀនម៉ោងរៀនឬក៏ចូលរៀនខសំឡេងចុះក្រោមទី4没有មិនមានតោះអានម្ដងទៀត星期星期សប្តាហ៍中文字อง中文中文ភាសាចិន英文ភាសាអង់គ្លេស柬埔寨文จีเอียนเจียนพออูพูសំឡេងទី3ភូจื้ออ้ายจ้ายจ๋ายเวอเอิ้นเวิน柬埔寨文体育កីឡាខម៉ោងរៀនមើអីមីយឺអូយោមីយោមិនមានតោះយើងមកមើលពាក្យយើងវិញម្ដងប្រយោគទី1星期一我有中文课星期一នេះមានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទគេអត់អានថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងមានពាក្យអីផ្សេងទេគឺគេយកលេខ1លេខ2របស់ភាសាចិនហ្នឹងគឺយកមកធ្វើជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារដូចឧទាហរណ៍ថា今天星期一ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី1414号ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី14អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចា星期一我有中文课星期一我有中文课ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំមានរៀនភាសាចិន星期一我没有英文课星期一我没有英文课ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំមិនមានម៉ោងរៀនភាសាអង់គ្លេសទេតោះប្រយោគទី3星期四你有体育课吗星期四你有体育课吗តើថ្ងៃប្រហ័សអ្នកមានម៉ោងកីឡាទេតោះប្រយោគទី4星期六我没有课星期六我没有课ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមិនមានម៉ោងរៀនទេ例如តកតងជាមួយនឹង星期មានន័យថាសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងលើកយកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី2ថ្ងៃពុធយកមកនិយាយគឺគេនិយាយថា星期一星期二星期三星期四星期五星期六អញ្ចឹងន័យថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍គឺគេអានធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺគេអត់អាន星期七ទេគឺគេអាន星期日ឬក៏星期天មានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានន័យថា
sinh chi đã tạ tố cho buổi nắng lực chỉ ngày chan ngày kia cứ cái bông cho buổi nắng y ở san sự ủ liều chẳng ngày đi tạm pi cứ kia mình buộc chi tê cứ kia này gì tha sinh chi rước rồi có sinh chi thiền chẳng mê riêng tạ tố cho buổi nắng ở trong quần khợ nơi ngày ní cứ ban mà chọc rầm ní hay khi man mình chỗ đa tha xin chi ní cứ tẹt tao chủ một sập đà nó bây giờ dân nước chi như vậy chia vì sao chấn ngày chăn ngày kia cứ bốc cứ từ tay đã bốc y ở sàn lấy cái riêng là bốc vì sao chấn chỉ riêng là đạp mình tha ở khai mẹ cả là công phép mỹ nghĩa tề dương từ tơ đã bảo y ở sàn thẳng ra là hốt tạm tò chẳng mê riêng ngày ní xong mình chọc rầm ní xong chụp khi nớ mê riêng mình tọt 再见。